Naglasak. Glas. Naglas. Naglasak. Mefeks. Glasni. Akcent. Teksa. Na glas. Naglas. Naglasak. Naglasak. Glasni. Glasni. Naglas. Naglasak. Na glas. Dobar dan, dobrodošli u Na glas. U današnji oddaji boste spoznali mlado glasbenico Karolino Grujić iz Zrenjanina, 11-letno glasbeno nadarjeno deklico, ki je že pela in igrala tudi s Tinkaro Kovač. In kje se je učila slovenščine? Kad sam bila u Zrenjaninu sam išla na neke časove slovenačkog, tamo smo se zabavljali, tako smo naučili malo. V Ljubljani smo obiskali družino Pije Falstrem in Damirja Mujkića, v kateri govorijo bosansko, finsko, švedsko, italijansko, angleško in francosko. Mi uvijek pristajemo, selimo bez ikakvih predrasuda. Novi jezik, što naučit ćemo, nešto ćemo savladati. Je večjezičnost zavestna odločitev staršev različnih narodnosti ali posledica življenja v tujem okolju? Kako večjezičnost vpliva na razvoj inteligence pri otrocih, bo v studiu pojasnil avtor knjige IQ otroka, skrb staršev Ranko Rajović, ki je med drugim tudi sodelavec UNICEF-a za zgodnje učenje pri otrocih. Najprej pogledajmo, kako poteka življenje v več jezikih hkrati. Družino Pije Falstrem in Damirja Mujkića je v Ljubljani obiskala Ivana Stipić-Lah. U hrvatsku se kaže tanjur i u bosanskom se kaže tanjir. Upoznajte Piju Falstrom Mujkić, Damira Mujkića i njihove sinove Alvara i Alvina. Ova porodica govori čak 5 jezika, od kojih za međusobnu komunikaciju koriste 3. U Sloveniju su došli prije 3,5 godine kada je Pija dobila posao u jednoj od europskih agencija. We speak 3 languages every day. But the children go to French school, so they learn French, and we have to help them with homework in French. And then in the society, because we speak a lot of English. Damira je iz Bosne i Hercegovine u Švedsku otjerao rat. Tamo je upoznao Finkinju Piju i dogodila se ljubav. Od samog početka su znali da kulturne i geografske granice za njih neće biti prepreka. Kada se je ukazala mogućnost za rad u Italiji, objeručke su je prihvatili. Tamo im se rodio i prvi sin Alvar. Znali su i da djecu žele odgajati višejezično, zato su u Finskoj posjetili stručnjaka. Pošto je Finska dvojezična zemlja i švedski i finski su oficijalni jezici, tako da tamo ima puno dobili smo, ima puno savjeta, ima puno knjiga, išli kod psihologa dječjeg, onda su nam dali puno savjeta da bez obzira na sve, ja govorim samo svoj jezik sa djecom, a ona govori samo njezin materni jezik. I otac smo samo tako. Život u ovoj obitelji se odvija bez problema. Iako svi ne govore sve obiteljske jezike, odlično se razumiju. Pija i Damir čvrsto vjeruju da je višejezičnost odlično ulaganje u budućnost njihove djece. Što se tiče djece, mi smo baš pričali s ja Pija oko toga, ne moramo se, ako ništa, ne moramo se brinuti o to kako će se snaći, preživjeti u životu uvijek. Sa tim bogatstvom tih jezika što govore tečno, uvijek će se moći snaći nekako da preživa. A kako se zove gore gdje ste išli? Šatu do Ljubljana. Višejezičnost i česte selidbe su djeci probudile osjećaj pripadnosti Europi. Alvar once said that he never wants to move out of Europe. And I think he considers Europe as one country. Because we can move easily from country to country, since we have already lived in many European countries. So I think he doesn't really see the borders as borders. He sees that one country and we are moving from city to city. Pije, Damir, Alvar i Alvin se krajem ove školske godine spremaju na novu selidbu. Poslije Njemačke, Švedske, Italije, Finske, Slovenije i Hrvatske ih život ponovo vodi u Švedsku. Pija i Damir se nadaju da će djeca tamo progovoriti njihov zajednički švedski jezik. I Alvar i Alvin se vesele povratku na sjever, uglavnom zbog velikih količina snijega. Zdaj v studiu pozdravljam avtorja posebnega NTC programa zgodnjega učenja otrok in predavatelja na Pedagoški fakulteti v Kopru, doktora Ranka Rajovića. Ranko, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Kako komentarišete ovaj prilog? Da li višejezičnost stvarno pomaže razvoj inteligencije kod djece? Pomaže, ovo je jako lep prilog da se vidi. Samo tu mora da svaki roditelj zna. Ako je dete iznad prosjeka 2-3 jezika, to je odlična stimulacija.
Ali ako je dete ispod proseka, onda drugi jezik može da mu smeta. Ali tu je zato psiholog važan da proceni da li je dete u proseku ili iznad proseka, što se može utvrditi posljednjim testovima, ali generalno kada gledamo tako nešto, to je korisno. Po zanimanju ste lekar koji medicinska znanja i iskustva prenosite u pedagogiju. Posljednje 2 godine predajete na Pedagoškom fakultetu u Kopru. Razvili ste i poseban NTC program učenja. Šta je osnova vaše metode? Osnovna metoda je da mi novo otkriće iz medicine primenjujemo u praktičnom radu sa decom. Moramo, zato što vidimo cijela Evropa u problemu. Svaka nova generacija sve slabija. Trenutno radimo istraživanje u Sloveniji, da smo mi dobili da nama učitelji koji govore dugo godina, govore da je svaka nova generacija slabi. Znači imamo jedan problem da su oni sve slabiji. Slabiji u čemu? Pa motoričke sposobnosti, pažnja, koncentracija, opšte znanje, rečnik. Znači sve te glavne neke karakteristike sve slabije, ali nešto drugo se još dešava. Sve više disleksije, disgrafije, diskalkulije, nešto što se sa decom dešava. Tu sad trebamo pomoć medicini novih otkrića da im pomognemo, zato što niko ne shvata koliko je okruženje važno. Ovdje su vidjeli prilog ova deca. To je okruženje, on će naučiti 2 jezika. Okruženje utiče 100% na razvoj inteligencije. Toga ljudi nisu svesni. I ako se okruženje menja, ako gledamo okruženje danas i pred 20 godina, to je velika razlika, a metode u radu sa decom su isti u vrtićima i školama. Znači moramo da menjamo neke stvari. Tu je važna neurofiziologija. A kako treba menjati stvari? Šta je ono što vi govorite mnogobrojnim vaspitačima i profesorima? Imate preko 30 predavanja ste organizovali, odnosno radite u mnogim vrtićima, ne samo u Sloveniji, nego i u Evropi. U 14 zemalja se izvodi vaš program. Znači šta je ta osnovna poruka onima koji vaspitavaju decu? Ima jako puno grešaka roditelja. Znači svaka greška malo ošteti razvoj nekog delu kore velikog mozga. Kad se napravi jedna greška, 2, ajde nije problem. Ali kad roditelji napravi 5, 10, 15, 20 grešaka, koje traju po 2, 3, 5 mjeseci, dolazi polako do oštećenja u tim impulsima i dolazi kasnije do kognitivnih ispada. Ja bih samo nabrao neke greške. Roditelji ne daju detetu da se vrti, ne daju mu da skače, ne daju čak detetu ni da hoda, mozak se razvije u pokretu. Vi imate roditelji koriste kolica do 2, čak i 3 godine deteta. Dalje, čvrsta hrana je jako važna, šalje ogroman broj impulsa u koru velikog mozga. Neki roditelji daju mekanu hranu do 2, 3 godine. Onda dalje, dete mora da se kreće, mozak se razvije u pokretu, a roditelji kupe TV, kompjuter, video igricu. Znači, to je jako puno sad već stvari koji utiču na razvoj mozga. I dete kada dođe već u školu, u prvom razredu, već ima oštećenja koje nismo ranije vidjeli zato što dete još nije čitalo, pisalo i računalo. To ćemo nažalost tek u školi da vidimo. Mnogo vremena deca provode na kompjuterima, videoigricama, na telefonima. Kako ih ograničiti? To je najteže. Znači, roditelji moraju da znaju da je to isto kao da ste dali drogu detetu. Znači, malom detetu dati videoigricu, pa ne možete mu uzeti. Većina dece reaguje dramatično kad im to uzimaju. Zato što, opet iz fiziologije objašnjenja, mozak je organ za preživljavanje. I svako ko nas gleda mora da sad razmisli da li mozak lakše preživi kad nešto nauči ili kad ne nauči. Pa kad nauči. I svaki put kad naučimo nešto novo, mozak luči hormone sreće. I sad tu je tajna. Znači, dete malo kad prohoda, gleda levo, desno, mamu, tatu, dete, srećno prohodalo je. Kad nauči da vozi bicikl, sam pređe 20 metra bez roditelja, sam pređe. On je srećan, zove sve da kaže da nauči da vozi bicikl. Luči te hormone sreće. Jer to je sad nagrada mozga da smo naučili nešto novo. A dete kad igra video igricu, i pređe jedan nivo, luči hormone sreće. Još jedan nivo, hormone sreće. A mama kaže, ručak. A dete kaže, mama, molim te još jedan nivo. Tu je sad mudrost roditelja. Ne možemo detetu da zabranimo pristup novoj tehnologiji. On će to da vidi. Samo pitanje gde je granica. Da li je to pola sata, 1 sat, 3 sata, 5 sati dnevno. Šta je vaša preporuka? Nigde nećete naći. Moja preporuka za moju decu, imam 4 dece, pola sata u ekran, sat vremena u park. Sat vremena u ekran, 2 sata u park. Da kompenzatorno ima aktivnosti koje će neutralizati to što je sedeo. Inače, kažu roditelji, znači sat vremena je granica. Ako dete ne ide u park, onda je sat vremena puno. Ne može se zato tako odrediti granica. Dete mora više da trče, da skače, da se kreće, nego što gleda u ekran. Neka tako to bude neko merilo roditelja. PISA testovi pokazuju da su naša deca, govorimo o svojoj deci u Evropi, mnogo lošija na testovima iz funkcionalnog znanja u odnosu na decu iz Azije. Zbog čega ta razlika? Tu je sad diskusija se vode da možda PISA test nije dobar. Onda ja često kažem, čekajte, sad kad nismo dobri, nije dobar. Pa bio je dobar godinama. U Nemačkoj je PISA test jedan od glavnih indikatora razvoja države za 20 godina. Jer tu se testiraju deca od 15 godina. I kad neko kaže PISA test nije dobar, čekajte.
Da li onda dobra matematika iz fizike i hemije, znači olimpijade iz fizike, iz matematike, govori jako puno. Onda kažu, pa to je važno. Pa ta deca koja su prva na olimpijadom su prva i na PISA testu. To je Istočna Azija. Jedan od razloga, ima tu sad jako puno faktora, ne možemo ne pričati, je to što imaju slikovno pismo. Ono od 3. godine uči slikovno pismo. I sad to nije čitanje kao naše. Nama se desi, svi to znaju. Kad čitamo nešto, možda nešto ne da zaboravimo, nego ne znamo šta smo pročitali pa se vratimo nazad. Kad sam pričao to na kongresu svetskom, ja se kaže meni Kineščan. Kako misliš čitaš, a ne znaš šta si pročitao? Zapravo Kinezi, Istočna Azija, oni kad čitaju moraju da misle. Znači on misli dok čita, a mi nekada ne znamo šta smo pročitali. A on počinje već od 3. godine da misli, da povezuje, a naša deca to rade tek od 6. 7. Ali moguće to promeniti. Moramo da krenemo mnogo ranije sa programima tog ranog učenja, rane stimulacije. Za mene rano učenje nije da ih učimo matematiku, fiziku i hemiju, nego da kroz igru aktivirate te najvažnije regije mozga, da to sve aktiviramo na vreme, pa će onda lakše učiti u školi. Hvala vam mnogo na gostovanju u emisiji Na glas. Zdaj pa prisluhnimo prav posebej nadarjeni deklici, ki se je iz Renjanina v Srbiji v Ljubljano preselila pred slabim letom dni. Karolina Grujič ima šele 11 let in je že posnela duet s Tinkaro Kovač. To je zajednički spot u kojem rame uz rame sa zvijezdom slovenske scene Tinkarom Kovač nastupa i 11-godišnja Karolina Grujič iz Renjanina. To je bila nagrada koju je talentirana djevojčica osvojila našavši se među 5 pobjednika natjecanja Komp Komp, namijenjenog mladim skladateljima na kojima je članica žirija bila upravo Tinkara. Komp Komp, to je bilo da napišeš svoju pesmu, melodiju i reči i da pošalješ i onda oni proglase pobednike i ako pobediš onda nastupaš uživo pred žirima i publikom. Karolinin uspjeh još je veći ako se ima u vidu da je u Sloveniju i Srbije došla prije samo godinu dana. U Ljubljani pohađa konzervatorij za glazbu i balet, svira klavir i uči pjevanje. Njezina je najveća podrška otac Mileta i sam glazbenik koji uživa raditi zajedno s kćerkom. Ona je sama napisala tekst i muziku, note čak napisala i potpisala tekst i osnovne akorde, to je njeno i tako radi i dalje. Ja onda to uradim aranžman i nešto produkcije za demo snimke. Zanimljivo je da je Karolina napisala pjesmu na slovenskom jeziku. Porijeklom je naime Slovenka. Zato se na jeziku svojih predaka odlično snalazi. Pa bilo je prilično lako, pošto su mi pomagale i prijateljice, a i pre, kad sam bila u Zrenjaninu, sam išla na neke časove slovenačkog. Tamo smo se zabavljali, tako smo naučili malo. Karolina je na početku bila uplašena pred novom sredinom, ali se brzo snašla. Pa prvo sam bila jako tužna i zato što ću napustiti moj grad gdje sam se rodila, gdje sam živela. Ali sad vidim da nije uopšte ništa bilo strašno i da mi se više sviđa ovdje. Da je bolje, lepše, bolji prijatelji. Na Facebooku Karolina objavljuje postove na oba jezika, za slovenske i srpske prijatelje, a najređe pjeva, kako nam je otkrila, na engleskom jeziku. Najviše volim da pevam na engleskom te pesme koje nisam ja napisala, pošto ih slušam stalno i onda se naučim tako. Ali kad napišem svoje pesme na slovenačkom, malo vežbam i tako, lepo je. Ova je nevjerojatna djevojčica već napisala nove pjesme, a planira objaviti i album. Albansko kulturno društvo Ilirija v Kopru v soboto 26. novembra organizira znanstveni simpozij o poimenovanju vasi Dekani, ki so dobili ime po graščaku Socerba albanskega rodu Giovanniju Dukainiju. Na velikem odru ljubljanske drame pa v nedeljo zvečer lahko prisluhnete kvartetu Gorana Bojčevskega, ki je vsem dobro znane skladbe Mozarta, Baha in makedonske ljudske priredil v etno-džezovsko obliko. Lepo vas pozdravljamo in vas vabimo v družbo spet čez 14 dni. Do takrat se beremo na rtvslo.si in družbenih omrežjih. Lepo se imejte.